Umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan. No saan nyo akaya taramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy ta seryetay ita alawas a napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway ni Juliet akaayan-ayat ni Jeffrey. Nakalpas da ito'y kas agrikulturist. Napintas dagiti mulada a prutas. Idinamuan dagiti dadakkel ni Jeffrey at tagaaway ti kaayan-ayat na. Saan akayat dagiti dadakkel na. Ta sigurado kano nga awanan adal ken mamirmiraot da ito'y. Kinidawmat ni Jeffrey ang mapandan umuli iti balay da Juliet. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaloom amangga ken chiko iti lamisan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti prutas yun, Juliet. Anak ka ti sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tung kalumayak. Saan nga min apilitan apurusan no saan pa'y unay anatangkanan? Isu ka di anatamnay dagiti magatang iti tiyandaan. Tapi nuros da adi pa'y natangkanan. Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na nga min, gaputa mailako, purusan dalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Adamat loko na iti daduma. Tapno dalang mailako na. Puro sendan nga orin naganos pa ilay. Kapilitan nga agkalaysada. Inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Napiltas matkadli na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiag da. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo, ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado ang mga mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko matyaramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samat tigagar mo nga agabay, ngam tigagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunaen. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa, tama panta adwa iji pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro. Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Siyak kayat ngagsinata. Agyaman na ka, bro. Jack di namnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, siyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang.
Muli kayo mat itibalay ti may sa taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalay sa. Anya ti kayo ti asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iti opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. Ada pa'y gundaway ko nga agawon ni Jeffrey ti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan, iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan na muna. No di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday Kasano? No ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang. Teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isem. Adda ka di mang paspasamit iti isem mo? Mang paspasamit? Ada ka di kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isem mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisem. Kunaan tayo langan anaragsakak ita abigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umudag kami niti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Hmm? Awisan kayo man pa'y ijibalay inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ada okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan tati awis ni Tintin. Hinta mo tagpasyar. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, ado pa iti aldaw nga ipapan mo iti balayda. Italang mat daytoy. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. Lumapantay iti balayda. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jakmat nga rod kursonada. Kat amomon, ti makagapo. Diyak maawatan mo niya ti saan mo pangayatan kan ko na. Diyak ka din nalabas make-up na, wano. Saan mo nabalik, san? Saan mo tadjay pananguyaw? Maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot tayo nawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na ma. Sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpat ka no ti kapsat na naggapo iji abroad. Isumat lagay makayat mo ti mapan gapo iti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayon samot ti balay na. Imbag ko man, iti boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro. Magawit ka. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Naghihimas si arak. Ngamdi ka mat uminom. Umininumak mo eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramid mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan amabartag. Sapay agmaneho akpay iti paragawit ka. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaiso na nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ka meeting ko inton bigat. Sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ano mita? Eating. Apay ko ma, di ka agin dyan nga eh. Agpakadatakit din tamapantan. Ang lokayat mo, mga ka di tarak. Kan mangsabok ka iti pulutan. Kalokohan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan.
Puisit dagi jay ato. Paginawon dakit din iti naginumanda. Jaklakat garon na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan ti paibalod ka dagita takyag kan parukong mo. Oh, Jeffrey. Kaano ka? Amatagi ko ha. Apay na daw ka asim marungkar ita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Nagalis pa'y ti dalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Intulod ko ti kadwa kiji balay na tanabarte. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras? Kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamot bakante a kwarto diti balay. Dito'y ka pala maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat. Tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan. Agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmusar mo, Jeff. Ang mga numaladaw ka. Ha? Bigat kaya man. Oh, good morning, my love. Good morning to Jeff, my love. Nagmayat ko man, nagkabalay ta na niya. Dandanimot tanti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidawag, ninton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan, ninton makapanak iti abroad. No day tati ko nam. Sige. Umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numaladaw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Maladaw ka talaga, no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo naktung umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktukan ko ano day tanang. Iso na laang ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabaelak pa'y mati agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandani matgaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tika Liza, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapil lang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalay sa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak natagi ko. Ay nagkamali ka. Ti panagayat, kitsan amabalin nga agawin ti may sa atao. Nulakad agbalegi ak. Ikagumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta manang tanya. Adda plano nga ramidan. Tapno siya to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy jay simbaan no agkalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat.
Tapno maya sinagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, kaimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam dog baligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiritlak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukwak to ti mauti aragsak. Saan kat aray jay at taga-away. Dahil tati kayat ko kan ka. Saan apa-abak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan papanan na. No di si kamot lang ti agbalin ang manugang ko. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yu iti tunggal maysa. Agyaman kami unay, nanay. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatik unay ni Juliet. Jack to pulos pagdadaangan iti danak. Ikarit day ta kada kayo. Namnamag day tabanok. Agla di ni taklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay kada kayo, mami, daddy. Ala, hintay yung ngarudo ni Giant Tilong Table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Sino kumangay sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad da mga ibaga, anayatan ti adda iti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Sikat talaga. Anyang ka atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan. Manula alawas manipod nagkalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rol. Wala. Saan kan ngagliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din awan ka dito eh. Ano sampay basitag yan iti balay? Imbag to na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, natulagan ti kalay sa da Jeffrey kan Juliet. Ngam nagtultuloy mat, anak itulag ni Betty kan ni Tintin. Nga ipamuspusan da, asaan kumaamatuloy ti kalay sa. Nadanon nga ron ti kalay sa dagiti dua. Ngam saan lataan awanan ni Tintin, itinamnama. Naibaga na pa'y, ako kwanan to ni Jeffrey. Papagayang, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan kan ngagliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no iti abroad? Maikawa ak tulakit di. Naawan ka dito eh. Ano sampay basitag yan dito balay? Imbag to na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan anad kamat dito eh. Insapsapa damat ngaminan ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito idalan basang. Napana ni Jay airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kagpasyari Jay balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da itche balayo ti babae at taga-away, nana?
At dangarod, iso ang masuruna. Diyo pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Diyay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga ron. Tapno maipapas ko kan kuana ti saam amarikrik-nak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kuana. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta ang mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Diyay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko bangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak niyo, manang. Day tangarod kat. Saan ko ang maisuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamot kun ka idi, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Nurakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Ang nakalidagitagin at gatang mo. Dagiti man ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. Umay lituin ni Tintin. Ano ti umay na aramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako na? Kasano ang makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diya mo, ngam kayat kong agyantay ko man ni Tintin ditoy. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Diyan ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo na anyaman na ita. Iso nga rod a planuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa ngailig dayta. Uwan, mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simratlatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda, kanagluto ka iti pangaldawan tayo, ilakam mo ti sa ngailig. Wan, mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglut-luto ti kit-kita basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramiden na, itilutuan na. Taam mo na ang makipanganak. Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno di na tayo masiriban ti bakas. Masapol ang masirig tayo. Sa bagay, at dangagpay bakas ditoy. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anagapuan na. Ada na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Timanaw mat ni Juliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsara iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no adda umay? Agin iinumak iti danom. Tapno adarason no apay nga imayak titi kusina. Tintin, iha. Ayan mon.
Umin inumak lang iti danom, nana. Umaya kon. Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisagana iti makan. Tamangan tayon. Wan, mami. Umayan. Agsublitan tulaangan diti kusina. Inton makaisagana ti bakas, nana. Nakitak ti naramid ti sangaili ni mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasarkan, tamangan tayon. Wan, mami. Mabitlaang. Umay kayong tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan, mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sagay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adungasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Wan, mami. Umay kayon. Intagidyag pa siyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsublita iji Pinas. Nauma ka din adagos ditoy? Uno. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat. Lipatan pa'y labasit iti Pinas. Aginjoy takit di ditoy. Indag pa siyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid tan iji Pinas. Nulakat maawatan lang ti business partners ti kumpanya ti gagarta dito makaawid tan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanbangan? Mabisin ako. Umay kami matan tagdardaras ni Tintin. Adda ka no papanan na. Anya ka ni tinluto yung ama sila. Basta gimatangak iti may luto. Diyaka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga na amo na ter aramidin na. Nungay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na, ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam. Mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Malahin tayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matlaang tinluto ti tag-aaway. Nabang lumat. Mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka di tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, daddy. Agtugaw kayon. Nabayagasan na naglutluto ni mami yung ti chapsoy. Italang manin na makaramanak iti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimas madgayam. Madgayam tagluto. Ayan. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Poy, anya na ito'y nagapgan. Apay nagreklamo ka, miss. Kunak manuday tati kayat mo. Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sang sawamon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari namanan ni daddy kat naimas ka no? Nakitak namin ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumot tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak manlangan? Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sangailik. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanuno ti kas nga aramid, mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto napanakbit iti banyo. Idagsubli nakita ka na nga iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta di na inkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo.
Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isu tintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo. Pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet tagluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ba? Kat adamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay lang. Rumba nga aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di, ibilang mo lagan. Aditi balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuha na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuha na. Simot ti manugang mo. Nakitak dilim mabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuha na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuha na day tanumaanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuha na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Apay anak kami suot idisimbang pet anaggapo di tabalayaw manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mati madi anapasamak kan kuha na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan idisimbrak iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumiko, ma'am anak ko. Anya day taawit yun, nanang? Prutas, anak ko. Imbagla apangaraman ti kabalay mo. Nasaya at nang. Sigurado akayat dadagita ta nasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaloom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tay agdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan, nang. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban, tanay agburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ti kumpanya ni Jeffrey J. Sabali Apagilian, gapu iti trabaho. Iti nakapanaw da ito'y, intuloy latta da bete kan tintin ti plano da, amang papanaw ka ni Juliet. Iti may sangal daw, ti masyar ni Nana Sofia, iti balay anak ay kamangan ni Juliet.
Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Managing mabubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakapasyar ka man. Pasyar ka di dayta. Wano umay ka matagyan, dito'y palayme. Umay ko la pasyaran ni Juliet, abalayan. Sa anak ngagyan dito, itadamat balay ko. Pasyaran, apay masakit. Kan umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayer me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawin? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga me, nuaddan dagiti bayer, kan agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at yogali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da mo takas jay nang? Idiawanan ni Jeffrey, madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palot timbaga ni Jeffrey nga agyanak pa ijibalayda nang. Kastamay, akasla irurumanda ka anak ko. Maanong sakpay mat nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli jay. Ay, una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang. Ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay met no tangadem. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta kat ti chiko kan dagiti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ija kasabaan nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimot umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay daman ng italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo nang. Nagsasamit ti prutas ngayon niyag ti ina ni Juliet. Wan nga ron. Nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abaya di mo dinamag kenkwana, iti imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Ay, agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agporos? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't ka di ni Juliet. Tilang ginawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading ka. Kumusta kamat di tabalay ti nakay kamangam? Ha? Nasayat mat manang. Ay, abdaman la damagag. Apay ang makapungpungtot ni Tintin, idinaggapo di tabalay ti nakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarot ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrag. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagi na matlaang manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na nga iti bagi na. At daayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo manang. Sige, tamapana kon ijabalay da mami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay damanang beti idi kalman. Adda ngamin bakas akasuron ko ijay. Bakas? Ay, adda ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di day at taga
Away? Ni Juliet? Iso, tidakdakamatak abakas. Bakas ko na mijay. Kano na pinpintas ngam sika. Mangin insulto ka kati? Ah, ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ka kamalangan. Babawi ko ni may dito istormo. Na, agpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam dayta babae. Awan pa'y respeto na itinatatangan ngam isaw. Nay, adda ka matanading kaw. Nagawid kan sama ti lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami namin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray taikan kayo iti prutas. Eh, prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading kaw. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Ammom ka day, ni Tintin ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di manang? Pudno day ta. Nangag ko ti saritaan da at di nakakano kayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsun tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbagasyak tinangidanon kan ka ah? Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border kaw. Bordel yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Andawan bro. Bumaan ka dito, tama pantayin iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Amang ano na alam na itan, iti kapapasyar mo. Naira na la siguro, bro. Dapat-dapan ka man. Nay, napara ka bro. Huwag nga rod, bro. Diyak ka ba lang ti sumura ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Ibaglakid din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain ton pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti tagaaway. Malagip ko na ibagana. Ngam, nalipata kon adi na magkankwana. Anya nga rod day jay. Ibagam tapno amok no anya day ta. Jay man imbagana nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada. Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Ikas-lakas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak. Saan laang amay sa ti manggada? Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan ko ana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti away. Good morning. Apay nga agdaydayamudom ka, kat bigbigat. Madadaal ti beauty, no kasta. Kasasao ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak puto ti ulok. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulong. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di na naman kaming inayadan ti magna. Kat nakahangkit ka pa. Agoray ka, tatulungan ka. Ala, iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak ditoy. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon.
Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet di naggapo ditoy, saan ka di? Wala na. Otsa. Induron na. Iso na patugawa. Oh, talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay Ah. ko. Nasakit na talaga tisa. Oh. Naligusamat. Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang. Masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Ha? Agdan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika. Tanaiduron na ka ako na. Diyak namin napakadaan ti panangidoron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumayamudong namin ang magmag na manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon nakin ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas tati ka panunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikatay ko na daan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakita ka nagsabat da ka ni Tintin di ta kalsada itay. Hmm. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na. Saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinong ba't na nga ron? Kinablaawan ni Juliet. Ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apay na kami suot ka akas na masiluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away. Bastos ti sinalbag. Apay asapulan di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga manugang ko day bakas? Bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinka, tapirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? Kitno ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagambat ni Juliet. Kitno agpada na iti ibaga. Lalabik, apod na. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno na pasama kitay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto na pasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryeta yu alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero.
Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, sinarungkaran ni Nana Sofia ni Juliet, kat nadlaw na asaan anasaya at ikababalin, dagiti katugangan ni Juliet. Iti sabali abangir, nagsakit ni June, kat inasikaso daytoy ni Jeffrey. Iti may sangal daw ang nagsabat na Tintin kan Juliet. Saan anasaya at impakita ni Tintin kan ni Juliet, ngam saan lata tinutupan ni Juliet. Sabali matiindanon ni Tintin kan ni Betty. Papagayang, denggan tituloy ti seryetay wetalawas na pauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kasta ka di. Dayta ti si bubukal ana pasamak manang. Jak lamang dito inoan niya tinagsaritaan da sakbay apim manaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpet nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Di nakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang. Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, jak agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kaya't mo ka day nagyan ti anak mo, di tabalay ti nakay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo ka day. Kakaasi ti anak yu dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, kanawan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, ison ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Adda plantasyon niyo? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-may sakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang. Jack up mo no na panandadadi kan mami. Naamwak ni jay babae di ta istor. Adi da ka kano kayat amanugang dagiti na kay kamangam. Sana bale. Tasan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kamin ton. Nainsulto ak iti imbagada. Ngaawan kano ti adal kan trabahom. Bayan nyo laang idanang. Di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti na kay kamangam. Nang rikepan tayan ti trabaho kano ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Ba't lagayam? Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang. San nyo idan atot tutupan? Lumabas ak ngam sanak agumatang, tanakagatang akijay tiyandaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamat sa nga ilig tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera? Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera, nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway. Uray tagaaway tanasingpet ken nadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya ayati impakan dagijay kun ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no da.
Adda ka di pa kasapulam kanya. Kaya't ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa nga adda ni Juliet. No adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Wala. Taisukat nga rod ti boss. Ah. Ay, masaludsud ko man gayam. Tasaan ko pa'y mat nga amaw. Anya ka di mat tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kaya't ko laeng mat amaamuan, amalayan. Jak nga min amaw, no anya mat ti trabaho kan adal maw. Pimanawan na idagin na. Agam, di ka matagtagari. Apay ka na eh. Salbag day jay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din, no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman ngawan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayan ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na. Dayta nga rod ti simkan iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni mami. Idi adata iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damot amangan. Natangig da nga paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitan da kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybay-an nyo lat taidan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktad iti pisikal? Ikamlaeng ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ang ti panagsumlita iji Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbaglakit di ta saan kalumot na narigat. Naawatan da adagos. Kaano ka din agsublita iji Pinas? Ha? Kurak man no, kahit mo pa'y tagyan dito, hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga nuag paiso ti kunam. Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wano makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka akaran. Iso akay kayat munti agbigyan dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka man na Blas? Medyo nasakit pa ilaang. Ngam ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang. Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko maanakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adalapan ko inala ijaya makaagas aruot. Nakitam ti napasamak, manang? Wan ko naklangaruda. Hangam saan ka nga agdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao tinapasamak? Ang amon daman ang beti kan manong pidraw ti husto na pasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, aginan na kayon, tainak pa'y agdigos. Kalpasan na, mapana kun iti balay da katugangak. Ay, saan ka kumapay ang mapanijay anak ko?
Ang mga nuga po iti badnog mo kitag sakit ka. Saan mo't siguro nang? Ti salon at mo ti anadam anak ko. Gapon samot ta mabuteng ka iti nakay kamangam. Kat aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mo't anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Nalabasit ka di manang? Nagapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madia talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mangpatkan. Ituloy mo ba si tilablabaak tanabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Sige, mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, mami. Kabayatan nga glutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmadi ti bagik, mami. Amano jak pa'y makadalos. Dayto lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga gluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpat itay jamanugang mo manang. Adan sa matrik-rik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmadi ti bagina? Di na matimbaga maditirik na. Bakbakatan beton. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog ka naw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan. Agid data siyak tagtrabaho. Ha! Naglaingan ngay. Apay adi ka pa'y lamapan agkao. Rabin! Madmadi ti bagik, mami. Mangan kayo latan. Main ka nga ron agao tama bisinak. Bakit? Manganton ano mabisin mo eh. Wana, mapantuma mga ni jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto amar sila. Amo no anya ti inluto na. Tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot. Iso anay sublitin nablas. Aso optisaka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin oras. Saan pa'y kumabro? Nabiit na pa'y laang ditoy. Siga, maudi ka pa, nga oray adan plane ticket mo. Ay, nagbitan ditoy, bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit? O di, agbati ka. Ay, nagpartak kanto mo't anang itrabaho ka dagiti amin na papaylista. Agbati ka nga ron do kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no maudi ka. Saanan ati kumpanya? Ha? Ay, day takid din. Sapay nangina ti plane ticket. Imbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit ka no ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog ngamin, idi imay dito eh. Nadlaw ko ngamin idi simmang pat, ngam pinaglabada pay. Napananda ka di, taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti, ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noanyabat tan tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrimwar, manipod idi simmang pat manang. Saan anak atrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang!
Iti deja, kwarto ti ayan na. Inak man ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Managing bubuko, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Estet Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga agano sak nanang. Kaya't ko ngamin ti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsukmut ngamin ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makamo diti opisina. At da kasinara ko di kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may tinasao a tao. Kunanamat ngamin nga di kabisera. Jay ka di mangibangon iti negosyo na ije kabisera, sir? Kasta nga ron. Sayang ngamin tidak kalagatan agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadagiti construction supplies ng aramatan iti pasdag, sir. Kan nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka dagiti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka presyo ti sapulan dagiti tattao. Sige nga ron. Ibagam ka ni Christine, tayo sagana na nagitirumba nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Nai-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Way nga rod. Naanos pa ya boss. Saan akas kadagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti boss tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akaya ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti may sa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, nagidipan na kabagitilin tagajay. Gapo itinaudi hinoldap tayo. Imbaglakit di Tana i-dispose tayo adda gusti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing ba't tinanggatang. Tapi nagsisina da adda gusti makina na. Nalaing nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna. Sada manen imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Luad na makita tayo nga espesyal a kotse.
Iso titiran tayo. Ariglado, boss. Agagatal man ng tiimak ang makaigam iti pirak. Adda tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti pon, dagiti kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulit tayo iti dadakkel abatong tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special na kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaitan, simbardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito. No di mo kaya't nga uludan da ka. Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalit na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy jay maysa. Kasano akitan. Anda ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Parahag. Anda bakan katugaw kasi nagti babae na katurog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na ti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo? Iti syudad. Nahol dapak. Inala tati kwarta. Kanya, ay, tinang manalilawon. Lawag ko tam, bababay ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to tayo kwartam. Jekat syudadan ti pagbayadak. Traitor, isartang mo ti boss. Bababag to'y pasayarong awag ko tana. Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara ni. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan. Apo konduktor, mano ka ditiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwarta. Anya, bayadam tiplete na. Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Narod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga ipinalak mo nga akin kupa di lugan. Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kumay. Ngam awan kayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanak tulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan mo at umaya tao, wandulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan.
napigsamot ti panang palikyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyak nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwarta. Mapan kakadimot iti syudad. Saan? Dandalin ti pagdisa agad. Para ha? Sige, Manong ha. Dito yakon. Awan mo't babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyaman ak marin, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan ang yaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taxi. Kan, nakashorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Naholdapak. Inalada pa tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya, imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa-doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat italtal ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang ibaunakin ka. Sa dinong, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tang agpaiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kanang karnap itilugan niyo, sir. Mayroon pa ag titomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahil tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru kanda ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti pan nakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo, ako nada. Dakkala pagyamana kiti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Sino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan nga minabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulogan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Ada ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Ang mga no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apa ulogan siya konduktor. Dahita nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdusa agad na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Inala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasi nga mintilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, no awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tati bagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idimbaga na ana hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi.
Rumbang lang akaasyan tayo, dagiti makasapol iti tulong. Bilibak matkan ka. Tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pa'y. Sa dinuti ko na yu papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babayan ang pwede kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumarek ka kalagi ti restaurant. Supermarket ken daddo mapay. Kitaan no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manan klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Adda, gayam. Adda pa eksamen ni. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitang ka dito mo nan? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana timingaw. Sir? Adto'y timinyo ang pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Karo iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito ni drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ikay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy, kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak nito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan.
Saan ko ang maaramid alukwan, tikas kan kakapintas. Sino ka di kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Ang nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang italaan ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat anak kita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso anak picture kan ka. Siguro, kan di namat siguro aramaten iti kalukwan ti picture ko. Agandad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but-but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirok yaw, sir. Anya restaurant? Aguray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikan yak, idi nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, kan lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa unang amin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrag-trabaho? Bayat nga agad adal. Apay anatarantan ni Sir Arinwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha, Ni, napinta sa babae. plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arinwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipauna ak pa iti tuition ko. Bastit pa'y apanaganos, anak ko. De adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko ada mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing paet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Oy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin, asaan tayo pa'y abumaba? Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, adupay mo ti abasto tayo. Mabaling tayo lahat ti uminom kanag-enjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga-syudad. Tagturong mo't iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Andan tumatlal daw day kada tayo. Kimatlang tis na mabales.
Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita ang manla ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man ang agsweldo tayo? Agenrolak manan. Lukas ta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Awan papanan na no di malpas matlaang. Anyapay nga ikat nalpasan. Bakitak mat no agadalakpay. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di da tayo mabigbig. Delikado, boss. Adalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Amangan no imbes ang makabalas tayo. Datayukit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napudot da ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Tadala taglabas at tao kanlugan iti nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen, dahita ti kasapa na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pod mo tinaydanon kanya. At ito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon, kunam samot. Pinasapol na kadi? At ito'y tiladawan ni Anwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No, kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapulag una iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando, nakasapatos ka iti nasilang alalad. In-report kong dagi ang managdakdakas anang hold up kanya. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsayad iti kalsada. Iti kadisigod ang kurba, boss. Ramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gaya. Mala, iti sabali nga rin ti papanan tayo, boss. Rumbang laheng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun ngay kan iti gundaway na pahinga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan ngagsigsiguro, dayjay atao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launa tinagan mo. Jovi Verde.
Nagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akin nagan. At ngamin agnaga ni Tilyon. Ngam nagsingpat. At damat agnaga ni ti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adam amok nga agnagan iti anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakaliiti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Anam, adamot kalintagam. Wala. Agorderek na ron. Taamangan no umay tibos mo. Kanayon matan nga umay dayjay Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Among kadi, ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapol kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntun na. Agbayad ka di? Iso a pinasapol na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi ijay boss. Kwangamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak. Wananag, adalabasit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ate maitultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto diti balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpat manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan laang nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasat ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusa. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo, taagadal ka mo't iti malam. Sa ginapagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kaya't ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga ron inanam no kasta. Owen, sir. Narawama kon iti rigat. Angam, talaga amarigata na. Taado dagiti rumbang na isambot ko. Kastilangan ti ramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir? Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayo sa matiti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaambo diti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manen ti managdakdakos. Ha?
Kasanong agpaiso no dadamanan. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryetay weta alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona ken Jovi. Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Tado dagiti rumbang nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex ang mapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yumanen dagiti managdakdakos. Kasanong agpaiso no dadamanan. Ang mga namaulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapul nga ada ka na yung ti kadwayo amapan, sir. At damat kat di sabali arota apag naanama pa ni Jay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung kami ni Jay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasag ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Inak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Baran pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Angam, padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapo ak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas daawag. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan matatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga ta ti addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha?
Ada ka di ba balinday di lalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan ija restaurant. Damagam to kan kwana, no isuti ng bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di tinted Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti edad ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Ginamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adaman ng kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti dida tayo mabigdig. Paano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasdag, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapnawan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwag na danbanag tin report ko may papan iti hold upper. Sigud samot awanted dagi jay. Ngam nagalis ti biyag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan da kanyak. Ijayin adayo arota ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Mayroon na siguro. Adamot boss alimabas, iti pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadak sapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kang research a masapol nga aramidan ni. Pangalaam ka iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga rod ti parikot ko. Ngam no saan ko mat maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturpusa? Kastoy laangan ti aramidan. Saan ka nga umikat? Ibagam laang nga na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Ang no di na kayat? Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tirayon ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant.
Kalpasan na. Iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day ak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunod ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga nuadda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagikan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka. Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Iso nga rod adamagikan ka no anya lagi ta kayat ti babae. No, siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't nga agpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat, mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kaya't nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Key. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti Master Key. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Tasaan tayo ang mayunag iti nalumang asyang. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. Dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Wal, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasan, tasagutan niyo iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasan. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Ha? Uray siya, sir. Kaya't adamat plano ka mangarang itinasaw abalasang. At daamin ken ka akarbungan. No asino ti sumbatan na kadata, iso tinagasan. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak da iti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak. Nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itay. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Ay, disiplina ang day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam?
Saan pa'y mat? Kaya't ko nga ron adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, noan niya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga ron. Wan ngam adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlaan, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan. Huwag nagpaiso. Urayin ta makapanaw. Tayo dyan ti pangiparkingan tayo tilugan. Sige, sir. Dayayan, nabakan tiyan tinaggapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ni nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga ron, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya mo ni Rex, tituition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinangbayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulong ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa kotse apim manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang pauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayabang arudan tilugan. Magtakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abas tilugan iti kalsada. Uray saan tayo anasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alam, ipantayon ijay nalamang asyak. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Yasimbal da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinadluma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan ammo na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer.
Saan nga impagarop dagiti pulis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sa bali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek. A paglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Pagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Pagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naalan dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinatare adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak iti presinto. Tamuat no kasano di in report ko. Nadamot lang linda karag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hanggang saan tayo pa nga mo no isudawan saan. Nagpakita ka di kan kung kunam maagnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo tan magpakpakita? Ang kunambot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang. Ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanan nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak. Tawan pa'y kanumat. Nabayag ba sitin day di apasamak? Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karag iti masaknan iti kabangibang a lugar. No ada naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantanto man iti kabisera. Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gapot ang makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamarak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ng amin. Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mat tinangiba ga. Apay kumasaan mo kaya? Kaduak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag.
Anya? Karibal ko nam. Kursunada ti kursunada ni boss. At da plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ang adda ka numot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango. Kasano ang maibagayo, tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Lubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Apay, asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadala. Saan matailiw mo samot ka ni Sir Rex? Kwa nga min. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayem? Madlaw ko kat. Adan samot sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kija kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabesera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa ang mga no may sagmakak. Narigat ngagpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangarot ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti sarak mo ije pagadalan. Ag-research akpay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manin dito intun bigat. Ngam nusan mo amalpas. Kaawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam. Anya pa'y ngay, dodi kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex. Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag tagiti malmalday amatana. Sir Rex. Mabalin ka di Arex Latan, awag mo kanya, Miss Jovi. Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsaga, no Rex Latan, awag mo kanya. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awan na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad agiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible magdaytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa,
Ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto tati imbayad ko iti tuition mo. Kat pulos ajak nagrigatan. Saan nyo alagregatan? Kaya nyo asawan? Pinidot nyo laang? At na nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak ag kamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kway tilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil tatidyak amo, ag may saak namin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga kakas may sa alakay. Nagsarukulang pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala polis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awagan ko matuin na numuasagop ko ka. Dahil kat tanda ti panagyaman ko. Kan panakigayim ko ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sabay ko saan mo apaayan. Akas itisaan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga ramin. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basin. Tapno di mumut ko na. Awan ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Abay asikat agyaman. Rong bang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat yung masidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan da jay. Nang runan no nakaparking tilugan. Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master key? Awan mat dito yan. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan sama ti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel ang nakadesto iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa balit agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryetay weta alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo,
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na ako ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ije pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Supapa, di kinasayaan, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan ni. Medyo tayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali nga minti agparparik na kanyak. Anya ka ritag parparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagtang mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan ija syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito'y sakbay ngagbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Andaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak na umay dito'y. Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Nagitiam ambok apan nakapag itilintag. Aramiden nyo kaditin singasing dang aramiden nyo? Tsaka mo, ngam kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di ta kalata si dagti security guard. Da kayo timakamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tada pa'y awagak. Imbag na dyan ta si dagti kabisera. Sige nga raw, sir. Apay adinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amangan no nalagip mo laang tinapasamak kadata iti ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan, iti pa abay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglingilingid iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Uwin nga Rod, inguyod di may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro daklapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasaan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadakalapiglat na. Nalagip mila ang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Lukasta. Dito'y kaayan ti tumboy anang karnap itilugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakalapiglat itimuging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na itilugan. Lukasta.
Nabayag na rude na karnaper dagijay. Taubing kayo pa idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap tilugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y nga umuna. Sakbay amang itaray tayo manin itilugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabising, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Tiin mo na atuloy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumboy. Saan naroon ba nga madlaw na? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko titumboy. May gusay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. At daawaga. Dinaldaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka na tagari. Amangan numanggagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangag, amangan nadaman ng pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Ang nernerbyusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay sian. Hello, sir. Well, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa ako man. No maitad yu ti Canada. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan. Amang ano'y hostage da kayo. Sa anak arumar dito'y taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kasla pinsag ka mat. Basa, ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam tigun-gunay mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Bless iti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no backdoor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Well. O sige, agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw dan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi.
At nakanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende na makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasama ka pinaltugan. Mabutalnak, sir. Amang ano may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay dito eh. Diyak mabalintag pakita ka na iti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka na kita maragdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Paddan na iti pulis itirwa. Ala, sinyasa mo ni Jovi. Ang mga na may sagmak. Ina, mabutbutan na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagiti pan nakabagitilintag di tarwa. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbaga maitulod na, babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy ang nagpipinaltugan da idi. Isumot lang itay nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglamang mi iti likodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan dagiti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apeng adda iti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabtrabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din dagiti dadakkel mo.